khovel soinging mek tu Middle East chimchak lama indona chanchin beidon thlak tak mai ma se kan hriat nge ngai si chu kan thlir ho don ani tunah ya BBC News hawin an puan fo le thupui thar berber anan vor chu atangin America le Iran in kara in beina hian vortop atheng chhomek ni in alanga kar khat chung set mai zan tin deuh tho zan sari ngot mai an loin kapton to ani hei hi thil na mai ani lo Strait of Hormuz vel le Persian Gulf hom chung hi ral thomri le bompok ri in a hwal vel reng maya he video a hian hetol chung buina hian khovel pompui engtiangin nge asoi ngin politics le sum don na a engthil thalo nge a thlena engwanga hetiang din mun thila ding thut nge ani ti hi chiang zokin kan sui don ani he indona le invaw khanna rit tak mai borok hian ram sang ahong chhomeka zirtop ni zan le inrin zan khwa mai khan Bahrain ram chunga thautheina le aral thom lo thlok lut laka invenna air raid siren chu ari chu mai ni engwanga Bahrain hi soihlo ber pakhata lo langta nge ani achan chu Bahrain a hian America sipaite tuipui lampanga aral an beina mun US Navy's 5th Fleet anti mai chu an miau wangani America hian hemun atang hian Middle East pompui tuipui lama thununna achelani Iran tan chuan hemun hi an mani beitu an mel mate omna mun poimo tak ani thlatwang ani Bahrain chu ani lo Iran hian Jordan le Kuwait rama America sipaite mun pui military base tepo natakin abeisuya Kuwait ram phei chu an infrastructure mun ma poimo electric siamna power plant le tuiti thianglimna mun poimo tak water desalination plants thlengin bom mangin an be ni hei hian ayan tir chu Iran hian America chau abelova America sipaite lo mi khwal tu le an laka inso nge na mun hotir tu ram tepo dimna tel hau lovin an thinrim na mai alchu apeti amu theni he in beina hian an mel mate chau atina lo Iran ram chung ngei po America le atan rol pui sipaite hian natakin an belet bok Iran state media sarkar chanchin bula TV te soidanin Iran ram leili taka yazat khopuya te Kesem Island Kherkara Hormuz tuipui kiangmaya port poimo tak Bandar Abbas khopuya te Thil pokri nasatak ani sarkar thunei tu te soidanin he in beina hian Iran mi tol chung mi pathum an thitoa mi paret lain hliam an tor to bokani Bandar Abbas angchi munte hi khovel pum hriat ania tui al thei purtu longlian 20% chung hi helai tuipui atang hian akal tlang thingani chuwangin bom apok ani chuan khovel pum huap tui al thei man asang dor don tina ni chu BBC monitoring unit khovel mun sang media thli thlai tu zinga an mithiam sauk negadari soidanin America hian Iran hi bom hanga dimlo taka beya inbiak na dokan lama nulu antumani America thlerdan chuan inram chung kan bomral ma in inbiak na nengu ti hi ania ma se Iran sarkar le anthupuan sang kan en chuan tlom tumlo na ru hoisen le lulul tak mai an lan tir tlat thung Iran ho tu tele an thu so sang chuan America in beina chu tlompui mi lovin anram chung ta na himna ani don chuan he boina hi thui tak kalpui zel anin pereng thu an sueni Iran military officials ral kap ho tu lian te chuan anram chanwo le ram ta na thelpeimo a hlemani chuan ral thom manga thui tak be pui thlak po pui an tilo hle ani hei ayaril zok kan lu chil ma in shetur pe motak awma Iran ram thuruk chel tulian an supreme leader how to advisor le IRGC chief luini bok chuan Iran state TV a interview alo nei to a asaidan chuan Iran hian tun thlenga be pui la thlak vak lova ain beng dai deuh chan chu engkim uluk taka a thlir kol wang ania ti na soi mase tuna chuan Iran chu be pui thlak let na tur boro ka alu to don ti asoi ri chuk tatlat mai he senior advisor hian asoi lockdown phei chuan America hian ni emo ni thum emo chu anin beina hi achun zam reng ani chuan Iran hian tol chung in beina sitlia nilovin full scale offensive be pui thlak let na nasa top thang ache chho pui ngal don ani he hian en tir chu Middle East a hian mana thil thleng ang mai khan sipai chakna nasa jok lo thleng tur fi na kong ain hong mek ani he in beina hian Iran thian hnai ramte abik takin Oman angchi ramteril ru atina hle a Oman hi soito ang khan rampan hite in biak na do kana thut tir tura palai na thok tu berania ma se tu na chon Iran hian sipai chakna amhan don ta ka chon palai na alo tho to na song chu omzi omlawa
achwa don ta ani he borok wang hian Iran chuan a thenom ram telaka inthiar felhim na le inrem na hna an thok mek boka Iran sarkar chuan thu chho siamin kan thenom ram te kan beilo anrama America sipai ta hun pui chau kan be ani ti in ain soi fe ve mek bok IRGC thu chho phei chuan Kuwait le Jordan mi pui te chu hrilin nangni chu kan unaw Muslim ram unaw India inram tina tur hian du than tur kan nei lo kan ti tur chu kan ram himna atana America bai ani ti in an thlempa zok ani ma se he thu chho hian an ram then om Gulf countries mi pui terl ru amin zo don am ti chu zona lian tak alani reng ani Middle East an chin hi achang chuan hriat thiam a har thin hle maya ma se atopa kan thil mu le hriat chu hei hi ani ram pan hi lian tak ral thom le chakna nei tlom zok ni hlau in biak na do kan ma a tlom zoka thu hlau ve ve an in nuai ani America chuan bom chakna manga thopek atuma Iran chuan sipai chakna le ral beina manga beilet atum ve thung tol chung borok le khovel sum don na hian ator chho meka he thil hian sipai in beina na sajok ahring do nem ti chu ilo thlir ze langu he khovel ram sang sang te hian ral thom le chakna mangin ral mun na le hna an zon rolin mishing ta na thlamon na tak tak chu mangai na le inrem na thuthlung Krista isu tlom na laka chau awmani ram te hi lo mol phovin in beina lo na sama se engkim chunga rorel tu pathian chu athurina dingreng ama reng tu te tan chon thlamon na famkim an reng don ani